nubwo rawadwa mu gwarisa okurugero hari orukushuganisa ekitongore eki na n'irwarireri atwase Martin Kafanta nagira ngu obuherezo obu nibuza kuba nibukorerwa ah'irwarireri hamwe n'endiijo myanya eriherereire okugira ngu abantu boona abakwetenga obujanjabo obu babase kubutunga kandi begeisirweho n'abashaho kuruga omu mahanga gatari gamwe na gamwe hamwe n'amatendekero g'abashaho muri kigezi okugira ngu obuhereza buhike aha bantu baingi kwatanise kutungura igwariro rya Kanungu Health Center for Katate erizoba twine omukoro go kwiguraho medical camp ahituru kuza ko batwine medical outreaches narishi okubatayiro mu byanga nkamaramba Mijera Itembezo Mazoridi kugira tubase kushika abantu konka nabwo twakirire abashaho abakuguko yongera abo twine okuruga Germany okuruga Singapore okuruga Belgium kana UK kwegita habitu kandi hamwe n'abakabale Regional Referral Hospital ogo yayongera yatumurikira bimwe ahabe basize kukorwa ahabwo mukagogwe kitongore eki hamwe na government ahakutungura obuhereza ayirwarireri hamwe no kwombeka eshemerezo hamwe n'ebindi byingi hango mnonga ekirugiro mu mukagogwa wa Chaperon International kandi na government ya Uganda Chaperon International ebasize kombeka ishemerezo ryo kubanza ahirwariro rya Katati kandi yabasa kugitame byoma amashanyarazi skani obuhereza bw'amino okuhangusa laboratory okuhangusa no kuhunduza wards kandi no kushashora emishara y'abashaho barenjera abiri nabanobwa hatiya orukurira irwarireri atshoborora zimwe ahandwara ziri kuza kujanjabwa aharimu nko kushemeza ebizimba endwara z'abakazi ez'emibiri hamwe n'ezindi nyingi abantu bona bine kuragwiza ubwo kushemeza ibiro bwa burijo abine ebizima byo kushemeza abine ibiro b'abacyara abona no kwani bakorwa asa kugira no mushaho kuragurira urushushu ningashi skin mutona abayine kizo kikwatirira no shushu skin yeta kutegereza ebisho tunabina naza kubatu no mukugwa skin Justin Kakuru omwe ori ahakachiko ko kureberera irwarireri yasima obuhereza bw'ekitongore eki ahirwarireri kandi yashaba abarwire kwija kutunga obujanjabi abwo kuba batwire nibabwetenga nangwa n'obumwe batambura engendo ndingwa kubutunga. Everything is changing. Abarwire mwetegereze muno abantu bari kwenda kubakoraho baryaha hati tikikabagaho ngo shange omuntu kwenda kushemeza yashitamaniwe mwareba namisha nakora iko munsi yetabataka kutire kaka katu nubona umurebe uri kumukene nangwa nabamara kukutera ababone bakakutera bakumene baganira niwe kandi bine ne bakukora mwana kutamugisha kwamani irwarireri nirishangwa mu town council ya Kanungu kandi niritunga abarwire nyamwinji kurwo magombora agajerereire aharimu Kakirima Rujeyo Rutenga hamwe na Gandi gasha kwa Jacob Nwamanya ahabwa Tayari West.